Selamun alaikum i merhaba. Akšam hajrola. Evo, po drugi put u projektu mog ili našeg glavnog imama, magica Jakub Efendije Salkice, da se nađemo ovdje u ovom dersu Hafiza, baš ovdje u ovoj prosranoj, velelepnoj džamiji. Onda je bio doktor, kolega Mevludin Efendija Dizdarević, sadašnji muftija. Evo sad je moj prijatelj i kolega Hafiz Harun Efendija Efendić. On je Amidžić mog zeta, pa smo mi tako i prijateljski vezani, da znate. Nebitno je to toliko odnosu šta ćemo večeras pričati. Prva epizoda, 12,5 minuta, govorit ćemo šta je Hafiz Efendija učio na prvom i drugom rekiatu, a u drugoj epizodi pričat ćemo nešto o ovom 8. martu, o poimanju kako mi razumijemo danas žene i žene nas. To će biti druga epizoda, zanimljivija. Prva epizoda, sura Neđm i sura Kamer. U Kur'anu ima sura zvijezda i sura mjesec. Zanimljivo, i Allah se i kune u Neđmi, tako mi zvijezde. I kune se i mjesecom, i suncem, i zemljom, i nebesima, a to su njegova stvorenja. Nebeska tijela su božanska stvorenja, pa ovdje kad je riječ o Neđm, o zvijezdi, kad bi ja vas pitao što je Bog stvorio zvijezde, kad pogledate ovako nebesa pa vidite ljepota, jel? A ne znate šta je fino, samo koje to volite gledati u nebesa. I divite se što je i rekao jedan filozof, ono zvijezdano nebo iznad nas i moralni zakon u nama daje mi ubjeđenje da postoji neko ko je ovo gore sve postavio. I ono što u nama postoji, a nisi u školi naučio, što te griže savjest i muči kad nešto ružno uradiš? Što ti nije svejedno? To je to što je Bog u nama usadio. To se u školi ne uči. Ali 3 su razloga što je Allah stvorio zvijezde i što se kune zvijezdama. Prvi razlog, jedan od razloga se izbila وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ. Allah je stvorio zvijezde kao ukras nebesa. Jeste razumeli prvi razlog? Zvijezde su ukras neba. Isto sad ova džamija pa kupola pa nađiđaš nešto. Pa onda ljepše izgleda. Tako je Allah ukrasio nebo zvijezdama. Drugi razlog je وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ نُجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah je stvorio zvijezde da se prema njima upravljate i kopnom i morem. Znači zvijezde su navigacija. Da znate kud putujete, kad se izgubite, gledate orijentir prema zvijezdama. To su ljudi koristili. Sad ima navigacija, GPS, ne treba im to. Ali da znamo što je to. I treće, illa man istaraka sam'a fa'atba'ahu kao وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. I treća opcija jeste da on štiti zvijezdano nebo od onih koji prisluškuju, pa i gađa zvijezdama, gađa im ko prisluškuje, pa on gađa, ubija šejtane. Jeste li vidjeli kad ovako ide zvijezda? Kad eno se proli, kad neko će umrti, jel tako kažu? Allah gađa one što prisluškuju, a neki pobignu, pa kaže, jel nam ti što prislušnu gori čudnu, onda oni dole prenesu onima što gledaju. Na uho mu, kaže, prenesi. I onda se ti pitaš kako ti je sve pogodio. Ili kako ti rekao šta će biti u budućnosti. Slušaju gajb. Muderis je pričao gore na Vlašiću, sve mu je djevojka rekla što je ušlo nešto u nju. A šta je ušlo? Šta mora ući u nju? Šta mislite? Šta je moglo ući u nju? Kad je u mene nešto ušlo. Šta je ušlo? I rekla, tog i tog dana ćete napast na Vlašiću, imat ćete toliko ranjeni, toliko pogubljeni i nećete izvući koje. Ne znam koliko će ostati, nećete moći ni izvući. Sve u Bocu bilo tako. A Muderis je rekao, aj šta ti znaš, šta ti petljaš u Božje stvari. A to su ti što prisluškuju. I ono, inače, kad neko dođe pa mene pita, kaže, bil mi pogledu za dijete, kaže nešto. Znači pogledu. Ima u neki ljudi Kitab zvijezda se zove. Čuo za Kitab zvijezdu? I da svaki čovjek ima svoj proračun, tamo neko kao svaki insan, primjer, ima svoju zvijezdu i on ti na osnovu toga govori tvoju sudbinu. Otvoriti Kitab zvijezdu. I tako u narodu, obično, koji nemaju veze s vjerom, znaju za Kitab zvijezdu. Evo vi možda što praktikujete vjeru, niste čuli za Kitab zvijezdu. Niste. Evo sad čujte.
Vidiš, od mene ćete svašta naučiti. Ovo je život, ono što se nama inače dešava, znaju to žene koje idu onima da im neko ogleda. To se zove ogledanje iz Kitab zvijezde. Uzmite rođenje, oca, mater, ne znam, mater, rođenje i onda ti nešto sabere i tu te pronađe. I onda ti govori. On ne da vas navraćam na to, nego da znate da imaju oni što prisluškuju i što se gađaju. I ovdje Allah na kraju sure Nedžm spominje narode Semud i Nuhov narod koji su bili i nestali i uništeni. I u tom pogledu, kad prolazimo pored mjesta koja su uništena kao poplavom ili zemljotresom Semud narod ili vjetrom Hudov narod, i poslanik kad bi tuda išao, sa zebnjom bi išao, i zato Allah kaže tada hakuna vala tebkun, vi se smijete, mislite da plaćete, plako bi od straha, jer ta zemlja je progutala taj silnički narod. I tuda kad ideš, kaže što brže bježi, nemoj se zadržavati. Kad vidite negdje da je bila katastrofa, velike neke nesreće, gdje se stalno događaju, nemojte se tu puno zadržavati. Ima dosta naših puteva koji idu preko grebalja. I tu su mrtvi uznemireni. I dosta sudara bude tude. Jer uznemiruju mrtvi zato što su tuda prokopali put. Pa i onda gdje su satrveniti narodi, kaže plaćite i prolazite brzo. Nemojte, ako je negdje se čuli da je negdje bilo, ne znam, havarija neka, ubijstva i tako dalje. Zbog nekih loših postupaka, nemojte tu živjeti. Nemojte se tu nastanjivati. Prođite tuda. I plaćite nad sudbinom tom što je Allah rasrdio se na njih pa je kaznio. I bojte se Allaha da budete na mjestima gdje se Bog srdi. A vi znate gdje su, zašto se ne smije sjedati za sofru gdje se pije alkohol. Ne u restoran gdje se pije, nego za sofru. Znači za istim stolom da sjediš, da on pije pivo, ti kolu. Znači ti sjediš za istim stolom i izazivaš Božju srdbu zajedno sa njim zato što sa njim sjediš. Jeste razumeli? Ili sjediš gdje je golotinja, gdje je razvrat, gdje nema meleka. Ima tu Božje ljubavi gdje je se sve skinulo. I ti kažeš, pa bil volio umrt tu, u toj golotinji. Bil volio. Hajde se reći da te infarkt strafi i da kažu, umro je na plaži među golim ženama. Bil smio sebi dozvoliti da se trefi infarkt ili moždani ondje gdje je Allah rasrđen. Ne zbog te zemlje, nego što na zemlji borave takva stvorenja koja Boga izazivaju. I njegovu sržbu jer su se razotkrili. I onda gledajte gdje bi vas smrt mogla snaći da ne budete u lošem društvu. Ozbiljno. Ima jedna mačka. Pazite, kroz mačku sve se uči. Skoro sam čuo to. Bilo ubistvo u kući roditelja. 2 roditelja su ubijeni. I oni su Boga molili da zajedno umru. I ubijeni su u vlastitoj kući. Zaklani. Prošle godine. Imali su mačku svoju. I čuda Božjeg, sad to je kuća napuštena, sve se rasula sa djeca, da ne pričamo o procesu. Šta je bilo, kako je bilo, što je to bilo, nego šta je bitno. Mačka više neće tu da bude. Neće ni mačka da bude na mjestu ubistva. Ali je toliko voljela te, jer je ta majka voljela mačku, pitala mačku, davala mački. Bila vezana za mačku, mačka je dio naše porodice, tako kaže Resul alejhi selam. Mačka je dio naše porodice. Treba da bude u kući, da bude tu. Jer ona neke stvari osjeća, ona čisti zrak oko sebe. Najčišća životinja, ali ne se to. I kaže ta mačka, svaki dan, oni su jedan do drugog ukopani, ide na mezare, gori boravi određeno vrijeme, a kod komšije sad boravi mačka. Ali ide, gori, tuguje, ne znam šta radi. Samo gori su mečanila između 2 mezara. Ide na greblje mačka. Jer je se vezala za taj bračni par. Zato kaže, plaćite, a nemojte se smijeti. I činite Allahu seždu. Eto, to je sura Nedžm koja je široka, ima. A ovo je samo što je Hafiz Efendija pri kraju učio, da kažem ono najbitnije. Sura Kamer, mjesec. Mjesec je označen kao nur. Nešto što je osvjetljeno. Što prima svjetlu. Sunce je sirađ. Sirađ, ima prezme sirađ, ili ime? Je li tako? Sirađ. Sirađ je svjetiljka. I Muhammed a.s. je mubeširem wa nadira, svjetlijeća svjetiljka. Allah je nazvao pejgambera svjetiljkom. Pogledajte, da on svjetli jer je se Meka do Šama, sve je se obasilo kad se on rodio. Pa je
Mjesec taj koji dobiva od svjetiljke svjetlo. Mjesec je vađala kamer fihin nura, tako. Učinili smo mjesec da bude osvjetljen. A sunce, vađalna se rađa, tako ide, hađa. Sunce je kao svjetiljka. I što onda spominje ovdje mjesec? Približava se ljudima kraj ovog svijeta. Kraj. Najveći preznak kraja historije i ovog dunjaluka jeste rođenje Muhameda alejhi selama. A onda je polovljenje mjeseca. Van šekal kamer. Kad je se mjesec raspolovio. To je drugi preznak, veliki preznak kraja ovog dunjaluka. I pokazalo je se mušricima i svima onima da su vidjeli da je mjesec bio na dva dijela popolovljen. Jedan je to hođa gore u Jajcu, jedan šej, tumačio pola sata na filozofski, na jedan svoj umjetnički način, kako on razumije, sufijski način. Ljudi nisu ništa razumjeli. Kako je Bog popolovio mjesec. I čak su čekali mušrici dok oni dođu tamo iza onog brda karavana, pa i pitali, jeste li vidjeli tamo pola mjeseca? A oni su vam već pola vidjeli. Kaže, jesmo. Vidjeli ovdje pola, a vidjeli tamo oni što su tu došli. Kaže, tako mi Boga, vidjeli smo tamo pola mjeseca. Znači, vidjeli svojim očima da je Bog popolovio mjesec. I ovaj hođa to iskomplikovao, drugi je rekao, jedan obični hođa, pa nama trebaju obični hođa da nam kažu obično. Znači, on je ovako rekao, ljudi, znate kako je Bog popolovio mjesec? Kad je isto žagom, kad je uzeo pa pririzao. I sve ljudi razumeli, žagom pririzao i na dva dijela ga podijelio. Tako. I onda su ovo svi shvatili. Ali šta je pojenta u tome? Pojenta da ljudi su opet rekli, ovo je sihir, ovo je čarolija. Znači, kad im pokažeš dokaz, oni opet neće vjerovati. Neće vjerovati zato što ne vjeruju. Ne vjeruju, nego neće da vjeruju. Oni su rekli da je to njima se pričinilo. Šta god njima da kažeš, ko neće da vjeruje, on će nešto naći razlog. I zato se nemojte ubeđivati sa njima. Bog upućuje koga hoće. Ti kažeš što je tvoje. Kaži, ovo Bog ne voli, na ovo se Bog srdi. Ovi prijašnji narodi su bili i nestali. Evo, došao je Ahiru Zeman. Mi smo u tom Ahiru Zemanu i dolaze preznaci. Mali su svi gotovo ispunjeni, treba još neki određeni veliki da krenu. A vidite svjetsku situaciju, pratite malo, čitajte hadise koji govore na tu temu. I ova sura, Kamer, to sam čuo od jednog hafza koji liječi Kur'anom, najjača opcija protiv liječenja sihra jeste sura Kamer. Jedna od težih sura u Kur'anu, svaki ajd se završava na R. Sve jedan ajd do kraja sure je na R. I teško je naučiti napamet, ali kad je naučiš dobro je. Ali ona je jaka opcija za sihr. A sihr se širi svijetom kako nikad do sad. Sve više. Ja ne znam da ima jedna, možda od svake 10. porcije, da je neko zdrav u kući. Svaki je nešto malo dofaćen. Zavisi koliko. Neko više, neko manje. Pa eto, ne znate vi suru Kamer, ali da znate da vam, eto, neko možda uči ili nauči navodu suru Kamer. Bar 40 puta. Eto, to bi bila prva epizoda. Ima li 10 minuta? Dovoljno.